Muthuri uyu rwega ni guthondeka handu hega turiukaga na tugakora turietere nake wetagwo Bugua Boss. Niki Bugua Boss yeta uyu nake endagia tajiri gas. Ugai tajiri gas marutaga na mzee wetu mzee Ilegi uria uka kanitha gwitu. Aya Njoroge ni ugutumirwo 50 ni mzee Ilegi na kio watumwo ni akuongerera 5,000. God bless you. Haya, tulieni. Mulima wote. Adagia kirema. Ndio wao kudia kinya mugura atikiro mamu. Ore tia wali wito aini etagwo Ben Ilai. Na kenya turehera 5,000. God bless you mpendwa. Na mutigathi ni njui ni murato ine na jitaitha ole tapotiga na bona ritho. Oyu goja. Oya tago Regina wa akanwe mukura thimu oi. Andu moni. Noyo no founder wa JCM. Naona abira guthi bururu kidogo. Nani shoka musirati. Na ni watu mero 6,000 ni Regina. Wow. Ini kabisa bote wazee wenu wetu karamu ndio huyu tuwele mwana ule ukimbia 1,000. Haya botige mama gatakate kado alia mwili wao wanaile kuchokana nyaya yoyo eta usa James kana kanini anyi tago kai kombe kia movie na za James ni mundu mwagani tukwendeje and we know you are a good brother to Njoroge James. We are doing mwale mano mbele ya doaya maikana bidi ya brother Reverend Sir James 5,000 ula ipata James royo wega haya na wakata ini wakata yikuigana none agithikithia uyu no mundu uri ndana guthukira ithe akahuruka agakua baba mangini tamunegania muthenya mugima ucindire ruke ngade gukira ndeko na maundu mandu acianegeni wokire kari agitwo na muthuru ucio ni ageretie aciarire Martin eno 92 years Ibrahim nema asa nema baba nyakuri na miaka igana miaka 105 agikwa na igana 15 basi Dakaita ukadamaka nini? Kanada Madayos. Na Damadayos ni ala Njoroge James 2,000. God bless you Damadayos. Wazee wetu kana sudu na kenele 2,000. Ofisi ya DP. Niko viti. Wewe alitaka ofisi ya deputy president huyu na atrehera 3,000. Sasa uko sawa? Akaini akaona ile. Mungu akubariki. Botige mutiguke hama mwana uri mutinde ke hawe tatu muina muthogo nini nyi we nayo igana ate kwa jaribu na wewe na igogora ine dia 31st March kura Bruce Prince kaina gatiriri baba na wana kaba atia kaina ke botige kele agotukire kaina le ondoke na nikaina ga ukara nikoga gurama kwa JCM na nikarehe ngiri riu mari na niramonire ko aire urakiri TikTok andu machigene effects alimo ibu oh my god ati tamaka uyu uri mutumi uyu kede mwere utai wena na kio uyu hatarangi ugithiko ku JCM akitarangi kinya office yakwa kuria no hatarangi rangi ukamukonnecta na company cia rangi uyu na no arehe ngiri imwe ngai akurathime ma uyu etagwo atia Samua Pepesa talent application ya guteithia aini Google igira we muini very fast Pepesa talent na ni akurehera 1,100. God bless you Wajiru kehe oja kimukulini waine tuli kwetagwo Wajiru kehe na ndigatheke na ni mushirika wa JCM na ni arehe 4,000
1000. God bless you. Shiko Kenya. Na huyu ni dada. Na ndio ajoge ngiri imwe. Huyu nake no. Mugai wa matunda 500. Wendagia matunda uyu. Matunda mothe ungenda. Na ni ukura njoroge ni urairo matunda ni mugai. Haya, wewe etago the biggest PK in JCM, Pastor's Kid. Avona mtu gatari kola nyandaro. Na kenele 500 shillings. Kai. Kiri ye mwana matano kai yakora thime. Wewe etago kama 1 rumo. Na mawabu na njoroge James. Walesi kama. Na kama uni ale 1000 kama 1 rumo kai. Wewe etago kimuma. Oyo. Ngoja. Wewe etago ndo ajeri. Na show yake iratuika nora iguthikirerio in the eastern and southern of Limpopo. Eta kwa passing of edges. Show yake aga from Kuagadugu to Soweto. Kamanya mfalme wa hewani. Ndio ndo ana. Na gari yake ita kwa the Lord store. Na mabasi jorogani akurera ngiri 5. Haya, huyu wetagwo atia? Veronica Karanja. Na ni wa JCM. Na ni muini. Oga kunyitirira Joroge mena brother yake. Joroge, nono na matopika na brother yake ni moka. Ciaku ni cigano. Kiri cia brother yaku. Oyo macera na brother yake ni ndio ndona wendo to uyu. Riu muganagira atia bai. Matindago tatiga ona ni. Uye etago atia? Tago Kimuma engineering. Kimuma Joroge nduka. Tigana mtumishi wa Bwana. Ngeithia mutumio. Mutumio etago Kimuma engineering. Etago CCTV. Electric fence. Ne V. CCTV. Electric fences. Wenda kuhikora gate yaku na remote. Access control. Alarm na solar. Na indo cia thitima wethe Kimuma Electronics na ni akurehera igwe ati daneta wewe mugeni aramurio keibiririe igwe auka kuibiriria ta imagine kuibiriria aibiriria na 50,000 igwe. This is how you lose. We are selling. You see now, ugotrona igotire apa ine. Oya tago Rio, uga Rio shoes. Iratu isimona atwikirite thako ginya karagu tagiki. Etago Rio shoes. Ende ugethie TikTok, Facebook, whether you karaoke na ni aturehera 2000. The best grandfather in JCM. Huyu muthuri mwega muno. Etago Patrick. Na ni ale 500. Thank you so much grandpa. Wonderful. Janet from JCM. Na keniale hela Joroge James 2000. Oya tako Agimose amemereka ya kule Githima TV. Na ni ale hela Joroge 2000. God bless you. Joroge ni ugusoka mweno huyo. JCM Church. Oya tako Magi wewe ugena no aje JCM ati mwene yangu. Yakwa ni boyfriend. Tumia ni boyfriend yako. Igale yake basi. Ndanyita ukahatherie. Oyo uri maikara gitike mwena mzee Joroge. Ni Mr Joroge na turakeire. Riu ndamwirire ni boyfriend yake. Riu Mr Joroge ni uithari na gikorwo guku. Atigira oyo ngiri. Na nona ni akinya. God bless you. Oyo etagwo atie. Boiba nona kanitha witu. Ngoja. Kigongona kiu witu murona githaka uguo kihagitwo rangi ni mutumia uyu. Muhure iruhiro wega. Etagwo Wambui. Na Joroge no aikire no Wambui matano. Chairman wa online etagwo John Efrori wa Qatar wa Iraq. Ni atuma. Ya dauge Qatar ndi mutugaterio kamenya ni kweli. Na ni atumira Joroge 5,000. Thank you Pastor Frank. Uyu etagwo atia? Shiko Parks. Na ni JCM. Mamuri andu arathime. Ni arehe 2,000. Uyu etagwo Debiri. Sikiliza hapa. Uyu endagia iratu. Iratu sikwanje ndagia muno cia mtumba. Thaka muno nginya cia mivira nginya cia ke.
akoragwo kuria Gikomba ungimwetha wende kwendia iratu na ni arehera Njoroge 10 kana ugo no arehero ni Debi we ni arehira iratu turekana no ni arehira ni mali acha muvira ni arehe 10,000 oye tago nish na uyu nake nish ogenda kumaga uthima bururi manaja ndwariri uyu akwire ni uri kwina vacancy ni uri kwina wira na ni ekurehete 5,000 na ni ongera 2. God bless you nish shiro litana huyu ni da Shirorita, God bless you. JCM 2,000. God bless you. Uno akura waitu Nyandarua Karatina. Oh, nduwa Nyandarua ndegwa ndikukura mugunda na ni aturehera 1,000. Ngai arokurathima. Uyu etagwo atia? Rispa Alice kadha ya gukena. Na uyu ni kwajogera kuregiriri wake kibega kakeki kahoreru uratwarwo wega arama sana kaswiri matiriu na mundu ngoro-ini na ni arehera Njoroge James Njoroge no atumiro girigi na igwite tareke rispa oke humo confirmane uyu ni umeme jina lake ni tomatoes nyanya leta kwa kinyanya nena kabuni ukienda guogo asa aya ungena wekero CCTV one ukurera mundu akwiye ukene binyanya gera yore kinya tumete kwa yunanya na babasi ungenda wekero CCTVs wewe Eto Vision Electronics. Haya. Karaoke watu together S1 50,000 Kenya shillings. Kaya murathime. God bless you. Kaya mwekewega and the entire together S1. AC. Edagia. Nona jeans ya koja mwana ajekerete na shati. Na turatu tugugo ni uyu. Kaja si usema huo no wekete kwa kugo muno. Jujes omba mnaduti na irado taishito ikirite etagwo esi na no aja ICM. God bless you 5,000 Kenya shillings. Oyo nake afundithagia andu gutwara ngari etagwo Lucy County Driving School nake ni arehera Njoroge James 1,000. God bless you. Oyo etagwo Stan ni kibika Stan